sve i svašta. Znači, 11. jula 1995. godine Potočari, baza Umprofora u toj fabrici akumulatora je bila jedino mjesto gdje su ljudi mislili da mogu naći spas od Mladićevih ubica. Znači, Mladićeve snage su u tom momentu ulazile u grad. Ljudi su imali praktično dva izbora. Jedan izbor je bio da bježe u šumu i pokušaju preko planina doći do najbliže dijela teritorije pod kontrolom armije BiH, gdje će biti sigurni. I to je ona kolona Marš smrti. A jedan dio ljudi, uglavnom žena i djece, ali i veliki broj muškaraca, također i dječaka, je krenuo ka Potočarima. Holanđani su, odnosno UN, imali jednu vrlo perfidnu ulogu tog dana i sljedećih dana. Dakle, igrali jednu perfidnu ulogu, oni još uvijek nisu objasnili zašto su se tako ponašali. Znači, 13. jula Holanđani su i one koji su bili u bazi, i one izbjeglice koji su bili u bazi, istjerali napolje iz baze i predali ih Srbima u ruke na kapiji. Moju porodicu su holandski vojnici, znači 13. jula, istjerali iz baze pred mojim očima i predali Srbima u ruke, oca, majku i brata. Svi su ubijeni. Pronađeni su posmrtni ostaci nakon nekih 15 godina od oca i 17 godina od majke i brata. Svi dječaci, muškarci, stariji muškarci, znači bilo koja osoba muškog spola koja se tu našla, osim dakle dječaka, ne znam, vrlo mladih, su ubijeni. Dakle, oni dječaci koji su bili jako mali, njima je dozvoljeno da se popnu na autobuse i kamione sa svojim majkama, sestrama i da budu deportovani ka Kladnju, dok su jedan veliki broj tinejdžera isto tako, jer su bili viši, malo možda viši za svoju dob, odvojeni i ubijeni. Znači, nijedan muškarac u Potočarima nije pošteđen, svi su ubijeni. Te izjave su bile, hajmo reći, gurnute u ladicu dugo vremena i skrivene od očiju javnosti. Zato što je Holandija u to vrijeme pogotovo imala jednostavnu namjeru da zataška te događaje. Recimo, na nekoliko lokacija kasnije Holanđani daju izjave da su vidjeli traktorske prikolice pune tijela, dakle, muškaraca koji su ubijeni, dakle, puna traktorska prikolica, tako to opisuje jedan od njihovih vojnika. I to je još jedan veliki problem koji naravno se pripisuje njima kao odgovornost još jedna u smislu zataškivanja tih događaja u tom datom momentu. Znači, mi smo svi bili svjesni u Potočarima šta će se dogoditi, jer to nije bio početak, već kraj rata. Dakle, mi smo se nalazili u 4. godini rata i nije bilo iluzija o tome šta će srpski vojnici raditi muškarcima i dječacima onog momenta kada im ti ljudi padnu u ruke. Pa možemo reći da je jedino izgleda nama, porodicama žrtava, bilo važno da napravimo taj memorijalni centar i nikom drugom. I mi smo taj memorijalni centar napravili. On sad postoji i to je razlog, hajmo reći, glavni razlog zbog kojeg smo izabrali tu lokaciju, upravo ono što sam malo prije opisao, dakle, ti događaji u Potočarima iz jula 1995. godine i ta baza Umprofora koja je sada memorijalni centar, odnosno muzej genocida. Sve i svašta.